dakle, kad smo razvijali uopšte naše zahtjeve, bili smo u dilemi kako ići i koliko obrazlagati. Evo jedan fin primjer šta smo pod tim mislili, jer to jeste bilja veliki problem i tek će biti. Da, izvinjavam se za kašnjenje, nije bilo mojom voljom. Da se ne bi ponavljao iza kolega koji su iscrpno obavestili i preneli naša mišljenja, generalno bih rekao da civilni sektor koji mi predstavljamo, znači organizacije potrošača i državni sektor, vlada države Srbije, čini mi se jedino u ovim predmetima zaštite potrošača imaju apsolutno iste interese i iste probleme. I mi trebamo da budemo maksimalno korektni partneri, a nikako suprotstavljene strane. To znači da svi problemi potrošača jesu problemi i civilnog i državnog sektora i da bi trebalo sva naša iskustva koja su već nekoliko godina u aktivnoj zaštiti potrošača, da sadašnja i buduća vlada na najbolji način primeni i da našim potrošačima omogućimo zdravo tržište, kvalitetnu robu i dobre usluge. Mislim, jedan od zahtjeva naš bit će precizno definisano, to je izmjena zakona o zateznim kamatama. To je najlošiji zakon koji ima bilo koja zemlja u Evropi, čak suprotan sa direktivama. Konformnom metodom zatezna kamata se ne računa ni u jednoj zemlji, sem u zemlji Srbiji. A ta metoda je upravo jedan od uzroka velikih dugova, nerealnih dugova građana i preduzeća, jer upravo smo na zadnjem okruglom stolu imali profesora sa Pravnog fakulteta koji je tačno objasnio kako se to, koliko puta uvećavaju ti dugovi primjenom konformne metode. I jedan od ključnih zahtjeva biti izmena zakona o zateznoj kamati. I da vam kažem, naša poruka otprilike u ovom trenutku koju smo definisali je bila nemojte da odlučujete u ime birača ili potrošača, nego u korist birača vaših potrošača. Nastavit ćemo to i buduće i to je, mislimo, jedan dobar kanal dodatnog pritiska na državu da stvari brže menja. Na svu sreću imamo naklonost Evrope koja već drugi put izdvaja poveću sumu novaca da unapredi zaštitu potrošača. Sve su to dobre okolnosti i dobar okvir koje organizacije potrošača u Srbiji pokušavaju da iskoriste da bi menjali zaštitu potrošača koja je za sad samo u novinama, bombastični naslovi, pazite, truju vas, bojkotujte, nemojte, a mi želimo da se stvari menjaju na mestima, da se donesu bitne odluke za potrošače i da ne pitaju novinari na što se žale. Pravo na žalbu ne postoji, postoji pravo na obeštećenje pravično. Dakle, smo i prošli put, nemojte nas braniti uredbama o ograničenim maržama, branite nas konkurencijom. U Evropi male marže nisu rezultat uredbi nadležnih ministara, nego su rezultat konkurencije. Pošto mi gala sejemo uredbe, a ne sejemo konkurenciju, tako i ne žanjemo na tržištu konkurenciju. Vi znate da u ono vreme nije ni bilo marži, pa smo čekali u redove, nismo ništa imali. Mislim, to je tako apsurdno pitanje da prosto očekujemo da će nova vlada sasvim drugačiji pristup imati i nemojte da svađate potrošače i trgovce u Srbiji, razvijte dobru poslovnu praksu, razvijte konkurenciju, standarde i naći ćemo načina da unapredimo i proizvodnju u Srbiji i uvoz. Samo ipak moramo naći standarde i dogovoriti se.